itu sampajangnya apa? Baca kedo itu baca kedo berarti gerakan. Kemudian peringerang. Ia peringerangnya na tambah itu padrita cidi maka dah apa Jepang. Kia sampai Jepang maka dia ketemu sampaja yakini maka dah letuk. Itu. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan ibu-ibu kelompok Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama untuk MWC Kecamatan Watasi Dendreng. Alhamdulillah syukuruki maraja lori Allah Subhanahu wa taala karena rilalanna yawan dewe kembali dilanjutkan nih pengajian pembahasan yang sempat ketinggalan. Nasabah angka 2 telu pembahasan mengantarai masalah kaitan bulan Ramadan si bawa karobah. Sehingga untuk pembahasan rilalan yawan dewe kita kembali membahas tentang masalah sempajang. Na kode usala peringerang sempajang niro biasa 4 bulan yang lalu dibahas tentang masalah kaifiyatus shalah, kaidah-kaidah sempajang berkaitan nih nadapi nih tentang masalah niat berarti pamulang. Perlu ki upangolongan makada dua okko ilalan na sara asal langangi nasapaka tiare ganas sama turu si tau pandrita makada ya kodeni jami ya rodue deni yang kui asal langangi. Jadi angka 2. Jadi nomor si di sahada, nomor 2 sempajang. Ia nadeni jamanya duwewe sama turu itau pandrita papikye si bawa ahli tauhid makada tanya selang. Ia namo sakka puasa dena sama turuna. Abu Bakar dengan Umar alina pangluta Khalifah Umar makada ia kodena pasu sakka tahu tanya selang. Kapere maka dia lena pangluta Abu Hanifah yanangka ini sana Khalifah Utsman bin Affan yanangka tahu dia na puasa ko ramalangi kapere yan namo ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahada mi si basem pajang de toga ga ibadah rilalanna agama ta Bapak Ibu sekalian natanggut taumatoy puluku bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya na tanggung na rekode na sempaja wija-wija icalla tau matoy. Iya kode na puasa de ni calla, alena mi atulay calla. Itu de na lay garis si tau matoy makadale na icalla mato ko sorimonri. Tapi iya sempajange ina iya na de na wa jamay wija-wijatta tatta na kan nakilalam. Ini tau matoy. Ah iya to na ibadah madosa tau matoy na rekode na jamay wija-wijan. Tapi si balikan na narekomas sempajang ni wija-wija wadi salama tau matorna gara-gara wija-wija yana tu ampai paralula de sempajang bahkan makada nabi toko hadis Bukhari makada pakasiwia pamula pertama na pares sa puang Allah Ta'ala na pares sa malaikat hilal kubur as-shalah sempajang iya na makanja na sempajange malomo manang ilomonri tapi iya na sempajange masalah matunru totoni betul na tes sangaleta ayan na to nakadataw pandrita iya sampajang jamalaloy iya kode tulle jamay sampaja sunay pasuku-sukui yang penting paralu tulle jama pa iya tajama ni sampaja paralu itu masa akatan yang nasaba 2 talumohan desa bicara keutamaan na maka day nabita as-salatu miftahul jannah yaitu sampajange pak bukana suruga as-salatu miftahu kulli khair iro sampajange goncin na sinina decenge betuangan na yanang kataw masus sa papinadina
asampaja ko itu mon rupa bukana yan ang kataw macipi-cipi pakalinon na pakajaki mo sampajamu insyaallah nasagenaya ko po Allah taala apa tanya aja itu waram parangnya dia nagenna idi mi dia na melo ganna papinandingi dia tu ga kataw dia nagenna waram parana pura mana hipake dale kita we ang kami tahu ya lemegaya ang kataw pas-pas tapi dia na kurang genna asaba iya ko capu ni dale mati mematoni iya na tu nakada guruta iya ko nadapi ni pasuka na pong Allah taala naganna na inungan naganna na andrena napay mate iya na tu nang kataw ipatama rumah sakit impus jadi tama impus ganna itu inungan na aja na tapatamay namupe ko bate na doktoro makura gamelo patamay din na tama na saba tatutu mematoni seko mi tu papedale pura nagarisi kang ipong Allah taala jadi aja tamaselang ko masalah dale maka dale kudala tawe de nalay dale tatap masuk ko nalay makotiha iya ko makada padangka nalay gagak ku sesa de rewa tumatu iya na polo lahar na oto na masun itu mako itu ina tu makada magi na madari silap ko to na sama dale na bengkele melonala sebenarnya kaidah-kaidah rezeki seperti itu masalah sampajang kapura nibahas jenne ia sampajang ewe as-sholah bimana doa tapi ia sampajang memang ia kotomak bicara sampajang mesti berlandaskan isi bawa anu purana zaman nabita ia penting jadi ia ko sampajang bicara na dasarna ibadah akacurang jadi maga modele na nabita mas sampajang ia rota curi ia na tu nakada nabita agar hadisana makada betongan na iya ko sampajang acuri wi nabita pekwi carana nabita mas sampajang iya naro sallu kama raaitumuni usolli as sampajang ko pada bateku kega na bate na nabita mas sampajang iya na melo lay tatta betongan na iya na melo lay rinci kega na makna na iya ro sallu kama raaitumuni usolli as sampajang ko pada bateku mas sampajang apa itu sampajangnya apa baca kedo itu baca kedo berarti gerakan kemudian peringerang ia peringerangnya na tampai tau padrita cidi maka da ape jepuang kaya sape jepuang maka dia ketemu mas sampaja yakini maka da letuk itu yang kero iya rupa tampulan labae bahasi tantania iya nia ewe talun rupa nia engka tumatu tau mapangewangi jadi melo ka pangolongangi supaya aja tak pangewang nomor sidi angka tau makada iya tunia betona perlu baca iya toko na bola melo lo mas sampajang na yato kanya ti makadame ka lo masampajalo ro ko masigi ya mulat to na masigi langsung mano kata derek ajan mu baca usolli karena itu pendapat makoro biasa kirun tu tau makoro ka iya na tu napake cuma iya tau pandrita podai makoy alena pangulut ta Imam Malik na iya ro alena pangulut ta Imam Malik mencaji dasar maka datoma jenne memang ngoko boleh napa tolo masigi ya aja nak jenne kena masigi yala onro mak jenne okoki bolata mak jenne itu mak jenne memang napa ni ko tolo masigi lai jagai wi pakita aja na tolika jili-jili ijaga itu itimue aja nama bicara kotanya sikiri baca Quran jadi to cukup mi malalang to masikiri koto pura narona mania aku boleh makan kalau masigi masam pejaloro gitu iya na tolat tu nama sigi to kata bere mamani Allahu Akbar nasabak pura meman ni mapasi sumpung istilahnya angka mulai yaro tapi dena pada capu pelok na taluk batang ko saliwan na masigi na pertama langsung kami kata bere itu kere yang kedua
alena pangulut ta Abu Hanifah iya ro niae fi jenne man ka masalah mato ko iya na tunang kapandapa makadah nareko purai ipake mak jenne purai ipake mas sampaja jenne na sampajange de na wadding ipake mangaji. Oke. Jadi misal nama jenne ki untuk mas sampaja mangaribi na melo ki mangaji lo ki mak jenne memang apa jenne sampaja nyo nak tajama iya Abu Hanifah nih napa niya ko pura ki mas sampaja mangaribi de na wadding ipake jenne na sampaja mangaribi mas sampaja ngisa namo de na batal tatta ide na waddi ipake iya na pura ki mas sampaja mangaribi asuki mas sampaja majenne napa mas sampaja ngisa iya na pendapat angka kama matu pak dakwah tangkalinga maka daya ro jenne eci dimi watu sampaja de na waddi ipake mas sampaja loro jenne na sampaja apa kasa de na waddi ipake mas sampaja ngasara jenne na sampaja loro de na waddi ipake mas sampaja ngisa jenne na sampaja mangaribi de na waddi ipake mangaji jenne na sampajange makoto paro pemat de na waddi ipake mas sampaja jenne na ngajengange ena ro pendapat na Abu Hanifah ya na sabak iya ro nya na wita menurut penjelasan atau pandrita iya ro nya na Abu Hanifah ko mele mas sampaja ina oki ha jenne na de to na waddi to ma jenne ko de na tama wattu okay iji tama pi wattu sampajange na to ma jenne salah ga Abu Hanifah de na salah na sabab perlu kita paham iya Abu Hanifah ken rimonro okui Irak nonroi onron na Saddam Hussein almarhum nayero Irak si bawa Madinah sebelalada nayero wattuna Imam Malik Imam Abu Hanifah ulama pertama alena tau pandrita pamulat tu tahun 20 na hijrah na jaji berarti 70 tahun matena nabita na pajaji jadi maka kamaki Abu Hanifah siruntuk nabita Imam Malik siruntuk nabita Imam Tasyafi Ahmad bin Hanbal de siruntuk nabita na sabab Abu Hanifah lagi tau pandrita pamulang 70 tahun matena nabita tahun 80 hijrah ena pajaji oki Irak jaji nayero wattu de pagaga kita hadesa yoki papada makoko angka yasa Sahih Bukhari angka Sahih Muslim angka Sunan Abu Daud angka Sunan At-Tirmizi de pagaga angka Al-Muwatta Malik de pagaga hadesa yoki na pala mana mo pitawe angka mo to mo ki hadesa tapi yoki Madinah monro sebelalada na de pagaga pala lutu to de pagaga untai lagi mereji na pake te nyerenge ya jadi ya kong ka pendapat nama tu de na pada pendapat na to pandrita madiolo wadi jaji de panalolo ngi hadesa makiro tapahangi ejo kiro monro de panalolo ngi hadesa na sabab Imam Malik mana tu tau pandrita mazhab moki kita hadesa pamulang yang disebut dengan Al-Muwatta Malik iya na Al-Muwatta Malik kitab hadis pertama Imam Malik moki ini yang membukukan hadis pertama kemudian aja to mapangewa ngokoro tapi makadani mantasapi iya jenne ci di jenne waddingi pake mas sampajan 5 waktu itu kate 5 waktu mak jenne ki mas sampaja subuh na takko de pana batal na loro pake si sampaja loro de pana batal nasara pake si mas sampaja nasara mangaribi na de penabatal sampajak de penabatal jenne tayro na pura ma jenne sampaja subuh pakai si masa sampaja mangaribi ya kode mo penabatal na isa pakai si masa sampaja ngisa na rekode mo penabatal na subuh si aja na mo pakai apa maksimal yang kata makada talumi waktu oko ni monro perbedaan pendapat kemudian yang nama tayammenge de na waddingi pakai 2 sampajang sapaka mas sama turu itu pandrita papikye maka ci dimi wattu ya ko matayammangi mas sampaja loro batal tak batal mesti matayammangi tema mas sampaja ngasara ya ko jenne na palabat tau pandrita waddi 2 sampajang waddi 3 sampajang waddi ti pake mangaji
wad itu pakai mas sempajang si empati pro koma jenne makiro jadi okon itu na berbeda. Abu Hanifah nak berbeda na sabak dia na lolongan ya hadisai bahkan angka pendapat tau pandrita purau baca maka da alena pangulut ta Ahmad bin Hambal marepa jenne na sampajam mangaribin siya 30 tahun na jenne na sampajam mangaribin na napake masampaja subuh selama 30 tahun. Tabayangkan ngero de na tinro selama 30 tahun setiap malam. Ia na tu ampai alena pangulut Ahmad bin Hambal ini taulada setam. Apa akapai temak Quran na sesusiban ni. Akapai temak Quran na. Ia ko mangaji ko purai subut temak na loro. Ia ko nabaca ko purai loro temai na mangaribi. Ia ko purai mangaribi na patamai sebelum matinro. Purai romatu matinro mote masampajat tahajud na patamai. Jadi maka dawat diga angka tau pandrita mulai ku yalengi kemudahan itu ya ku bahasa nata me mengaji na me patama wadi satama ko kedua lahu gadrusu itu jadi iya ko ya raya angka narante guru ta kalisiden ring almarhum maka da angka tau pandrita ko sengkang pakapala Quran puasa dia sengkang riolo mero waktu namo pale na mak guru ta kalisiden re mak guru mo poko sengkang maka dai nulle patamma korangnya kedua mina patamma korangnya seso jadi aku mengaji wi ko purai subuh tamai na loro purai loro na mengaji tamai sebelum komoto di matahajud na patamma jadi kedua tamma korana yo puidi mi korama lagi na tamma cicang namu yero pada tomi barung-barung itu biasa na tapi itu syukur na kutuma patamma korana kemudian iya na Ahmad bin Hambal nasaba ang kami matuhad desa kuluk kugu pangulut Aisyah maka dayero nabita marepa jenne na sampajas mangaribin na napake mas sampajas subuh iya na napake tau pandritewe de na lolongang iale na pangulut Abu Hanifah sehingga berbeda pendapat na si bawa tau pandrita madimunri makiro jadi angka kama matu pacara matama ko kampota makada dia tu nawat dingi pake jenne na sampajang mengaji atakadaki pendapat na Abu Hanifah na baca iya itu tesan ni dia tak pangewat ia ni kode tisagi makada pendapat baru sih padahal dia na baru meta ni idi minapai lolongan makiro jadi makanya tu kota pahaman ang makado ang kami mapendapat makoro ang kami ko agamata yasan jadidul wudu mapakabaru jenne kaya sama apakah baru jenne dena rusak jenne na tomak jenne oh makanja ia lengi cahaya ya tu tahu pada cahaya na ulat tipu ia matu ko surumon ria na tu ya le cahaya ko pong Allah Taala materang materang apa ya tu jenne nurun al wudu nurun ya tu jenne cahaya ya na tu nakana nabi ya tu bekas-bekas ya sange bekas iyaro nagesay jenne matapa matu ko surimonri itu ya ampai ko mak jenne kaeda tu na ukumi bawa talu lampa lau pakoy imanta sapi maka yang penting marica talu lampa ulua namo de nokte namo ko micakonge pakoy purani bahas waktu ne bahas jenne itu ya ku ya mak jenne ina usapu manang ya haulu puna pawala do cilikku maju sapu luku na ya ku ya maka de hadesa ena melo ibaca ro makada macahaya matu ya rupure na gesa jenne ya ko talu lampami napada mi atu mila mi atu yo ko marica mana ngi hay na mapute mana harumatu makiro ya tu ampa ya lau sapu mana hauluku makada ya ro macahaya pita mana itu apa ya ko talu lampami macahaya ai madodo ya na tu ampa sapu mana ngi ketoma jenne jadi makiro faidana miala tapi namo talu lampan ko imanta syafi asani makiro kemudian nia makada kaonna angka mannya ko memang ibolana angka tomannya ya ko mak jenne ya ko imanta syafi dena kalang iya na dena makanja tatummu mu pangolo atimmu mu pakanjaki rampan na nyawamu
napa kumupalap bannya uku itu makan jalan. Uku itu makan jalan. Nah sebab maga duan rupa ku patarone mantasapi. Angkania at-talaffuz bin niyah. Lay palapalang ini palapalang betul na na pakai doa timu. Yan itu nang kabaca usolli. Atau tapi ia tu niya tanya sempaja. Kabahannya? Tanya sempajannya. Apa isaliwan na katakdere nonroy? Yan itu ampai niya wat di mak bicarogi. Apa tanya sempaja? Tanya sempajan. Maka rakamaki arunya sempaja tania isaliwan na nonroy. Apa ia sempajannya katakdere pamulana bere salat tutui. Nah sebelum kata bere kita mania, ya tu ampai wat di mak bicarogi. Apa tanya tu sempaja? Nah, jadi aku kata parote si makada maje nang kata baca usolli aja na nanamoje tidi tau biasa makoto to madarian kata ko cakaru di nasane lo kak matinro mata nalo bawa na matinro aja mu apau-pau kada cakaru du kasa di kak matinro nya na nyero malan yang kagula kata tau dia aga na pau-pau lapa bawa mi mangero begitu padamu itu tau melo masa pajang angka tu baca usolli farda salati duhri angka tu makarban Allahu akbar makiro jadi aja na tapangewang makadami iman tasapi yaitu ampai iman tasapi mega na pake NU jadi agak sana majelis taklim muslimat muslimat NU eta pake ya yan namo isaliwan na yero kode tamelo ini mani bawah. Tapi angka kunci na ko ya matu ko le kesimpulan maki ya ko ibaca usolli farda salati dhuhri ibaca ipalapalang ini manyamang risesena tau napai mak guru itu apa maragi mapangolo maragi mapangolo pura piaro napa Allah iya ku baca ni Allah ipatak de ni pakira-kira linoe ni pasisumpung ngalewe riponge iya kode nagaga ingera sangadin na ponge paringera na iya tu kata dere ni iya kode tu lemola yaro angka makan jalada menurut pendapat na atau pandrite di ulama Syafi'i tega ipatamai niae okui lalan na kata dere iya marajing jadi upakoli gitu emang ipatama ini okko ilalan na kata bere iya koto makada Allah okko niro yatto kangati usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal kibalati ada makmuman lillahi ta'ala akbar ipatama coba gere Allahu akbar okko ritaro Allah okko ipatama dia nalepakan ilillah atau ati mi pake iya mitu kode nama jatta malampela daya ana Allah malampela dan itu masalah itu iya nampai makadaka iya di taude nama jatta bate tama pangolo apangolo ki riolo na kata bere tapi iya di majattana tapata mainnya rilalan na lapas Allah rilalan na katakbiratul ihram dua lalang ini menikah kami tolak tahu Pak dia tu na cocok ukurat ta yukuru kang itaw iya na ukurat ta melo yukuru kang ita itu manci susan itu ya tu ampai imange koto marimang iya nang katau mato imonri aja nama lampe namo pakka pala korangi 30 geso aja tanya alewe tu yala pangadu makmunge tanya alewe iya na tunang ka sahaba ka degay na bitta na ale na mancajimang pakai pelak korang apa itu mancajima matangangi mas sampajan nang kana dan ni teri anak na yon na pak makmung iwe makun reye na tapi makadai tapa makadai man nama si pali ni rokoti na makada usalai giaje sampajangnya pater anak kue atau paterui na paterui sampajana pura mani mas sampajan na loktanay na bittah makadai ya Rasulullah maga kumakuiro kumatanganga mas sampajan na teri anakku walagi anakku rona pajat teri atau pateri sampajaku tappa makadami na bitta ni gaimang tappa imange aku tanang ni gaimang olira nga nero yo lira imang na kada na bitta
natanay makadamaga sampajan na imangi watun na taryanamu nasa makumoy tiga perubahan nasa ede na mapunco baca na nasa de ipodan ni mangi iya koi mako aronang kanana teri aja na malampe bacamu itu imang itu dia na dingalena nalau kura yan ang kanatama tendre tu na mako imondri aja napa masusan itu. Nah, jadi pentingnya, apalagi kau wirid lalam. Nah, jalan poros loju panda, jalan poros palopo, nangka kasih tahu lepa masam pajaloro. Ini imangnya aja nama lampelada, aja nama lampelada na sama magi. Angka tahu maseka, aku tuh lepang. Aja yo mo ko kilala pesantren yang ada tahu maseka aku tuh. Kok kilala pesantren ko ni ba may ko baca sini geso iko mani bawah. Yan namo na reko isaliwangi aja. Ita'y keadaan na makmungi. Iro, iyan na ito imangnya pa alin na sa piri. Pada meja itu sa piri oto yan ang kataw matawat tamuluran aja lalong palupa-lupa yoto mapadiwat tatu. Jadi iya ko tahu malolo anak malolo manamu balak ko marionya itu ko balak ko. Itu jadi yan ang kataw mataw ko tu ay tuli kagora-gora tu. Malas silada mana malas silada itu. Pada miro ko toroko aja na to tapat-tapat tak. Nasa baya tu tau matoy napay kasi neway alena yan na pura maloko mutu na madari mangilu aja mo balak-balak yan na tu tapi ang kato tu dyan na sampaja katong-katong kagi maka de nabita yan na tu sampaja mako itu degay tumak ni nana lay lulungang imati itu sampajan na ko sulumonri napay rimpa kalau kurupan itu pas sampajan yan na tu ampay mitawla da ka ako tu tau tatong-katong kagi itu masampajan apa ia tahu yang kami tahu mako Allahu Akbar sami Allahu Akbar bisa kada ku ya mage nak baca apa sih taru-taru itu jadi ini pentingnya kemudian reo kape mania jadi ya kui manta sapi ya mino nak dua tabaca usolli de tabaca usolli tapal-palangi apa maki iya ronia tugasna atie pun na tugas itu jadi ya koto ati minia napalaba tau padrita tapi angka pakutananya di ulama Syafi'iyah maka dah nia itu palai sangi rupa-rupa na sampajang nia meka tanaiki aga beda na sampajaloro siba sampajang serai to nia aga beda na sampaja sunat datul masjid si sampaja sunat jene na pada mu don rakam nia aga beda na ko imangi siba ko makmungi nia aga beda na ko wattun na siba wattannya wattun na sampaja loro ki tapi na asara manita jamai nia itu apa pada padi petan rakam iya na tuna kadimanta sapi iya na masalah salah nia mu masalah sampajam coba kali angka tu tahu maka deni deni pala-pala ni mania bawa ni ya kodemu pala-pala ni agame mangiro kodemu pala-pala maga yaronya mulai ke pakalu makada mas sampaja nak maka cuka aku iman sampaja loro jamai mulai ka jadi makada iya na tu ampe maka tau pandite iya ko mu mania ko mu baca ya usolli ilalang ngati togi ha mu pala-pala togi ha mo jepui maka dadena na tak salah-salah iya mina rekodemu pala-palang iro betongan demu pakalu iya ronya ekilalan nanti muko ati pe mu pake masalah salah itu cuman kami tahu pandrita maka ya aku bolaku mania ina dia nak kalangi manta sapi maka dia manta sapi iya sangnya nia tetapi melo masam pajak apa iya ko boleh nia ni melo masam pajak tanya nia sampajak ya koki boleh niat mimelo mas sampaja ya koki masigi niat sampaja kan kata makan apa bola aku man niat kan niat melo masigi itu niat mimelo lo mas sampaja kayak gini mon niat na sampajamu maka dia ko tattono no makanja na lampuna tattonge pangolo ya timuri po Allah taala pakanjaki rampan na nyawamu ya ko makanja ni papinadimu pamulain aja mu terburu-buru apa angkat tu tahu dia pernah makan jak tatona na solli itu ka makiro iya ko ya idi menibawang keke tatah nah itu iya mi niahe kemudian selesai niat doa pita
Iya rodo itita mega to rupanna. Pura lo baca-baca kilalan na kita na Profesor Dr. Wabah Suhaili 10-2 doa itita. 10-2. Siaga di tapla. Allahu Akbar kabira. Ini wajah tuh. Allahumma ba'id baini. Iya. Iya tuh kok ku Indonesia masaworo narampete makre ku Muhammadiyah Allahumma ba'id baini. Itu. Iya ko NU Allahu Akbar kabira. Itu. Makuya. Angka tau pandrita purat talitiwi. Na taliti to ngang nasaba 10-2 do itita. 10 do baca. Tapi upasan ni sunnah niya. Sunnah niya. Sunnah ya do itita tanya wajib. Ya kodeta baca dia na batal sampajangi. Makuram ya palana. Itu. Kaya tu pahalay oki baca monro. Baik pahalay oki baca ya. Ya kumalampe ibaca ata. May kaya kapalata tu. Apa iya tuh baca Quran ngisi di mila palat baca lala sampajang 150 palana. Iya namo tuh makarami Yasin Allahu Akbar. Angkana tuh. Tapi tahu patu kunrun nako yam itu bana baca. Gitu. Ije apalana ya? Paringerange lari loki ahlak. Lari loki ampewe. Iya ko makanja iparingaran na tayo ko masampajangi makanja tu ampena makanja iya ko makurang iparingaran na bacana mi malampe apalan na mi maiga sisalan ya apa iya je sampajangi Pak Bue tania apa kasibia baru maka dakamaki nabi tamananang kasampaja de Nabi Isa mo panaisuro masampajang Nabi Adam masampajang Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, masampajang mana? Maryam masampajang, Indo na Nabi Isa. Masampajang tu, jadi aja tak ada sampajangnya, Nabi tak menanang kanang kasampajang deh. Ina sinin na Nabi yang kamana sampajang. Makanya Nabi Zakaria kama sampajang. Oh huwa qaimun yusolli fil mihrab. Kan ayat tu, kayak pakai pelak Quran. Nah pelak apa? Huwa qaimun yusolli fil mihrab. Tatongi mas sampajar hilalan na mihrabna. Jadi mas sampajar Nabi Isa napauto maka saya diutus untuk nautus suka pengalatala untuk masom paripoku matumali rindoku tatonga sampajangi maperintah sakai. Nabi Isa mas sampajar. Jadi itu sampajangi tanya pakai kasih baru. Angka kama tahu maka da pole manima meraja nabi tanang kasampaja de. Na okomopi Madinah, okomopi Makkah, yala nabita na ipalala law Madina lepame mani masampajang ipame mani masampajang lepanyo ko Baitalahmi Bethlehem masampajatoy lepanyo ko Bukit Tursina masampajatoy okui Madina masampajatoy masampajatoy watunna si bawa sininna nabi napamenre oko lagi mamulangi jadi ang kami manasampajang jadi aja tak kede sampajangnya pakasi baru de sininna nabi na utusu po ng Allah Ta'ala kamana perintah sampajan termasuk nabi ta yang ke salat khusus menurut pas sejarah ahli risalah istilahnya tau pandrita pas sejarah makadai iya rotatonge rokoe sujue itidale duduk tawarru'e okomi malaika nala nabi ta okomi malaika kegayasan wattunna ipam meraja oki lagi pamulangi si runtu Nabi Adam naitay malaika ekorotato maringera makasiwil lo ripong Allah Ta'ala iya naro natoka ngati nabita na chinay lada apa si tato nami makasiwil oko lagi maduwe roko tosi si roko nama pamula ipancajine malaika edinang kana paturoko masompa makasiwil lo riponge oki lalan na roko na maringeran ban nama koto para Nabi Adam tato Nabi Yese naro Nabi Adam rokok masuk palo ripongi iya na pitu lagi itu pitu to tu gara kasampajang itu pas sejarah na rampi ya iya na tu nakada iya nangka tau masampajang na kuraci di
Dena satu, apa dena tembusi langit ketujuh. Iya ko sampaja tu tabu dia, mesti ittiba ala Rasul, mesti ittiba ki. Dena cocok ya ti pakai tu makada cica cukup cica cenga na gaji sampajaku. Tania sampajanya tu apa je pun ya sana. Yana tu biasa na patareka katawe, makada sampajaku cukup cenga selesai. Tania apa je pun ya sana tu. Iya ko sampaja mesti mutatongan. Apa iya ko de mulai tatonge isyarat betongan na tudah ko jolo to liu ko. Na ya tau liu itu mas sampaja rokok mato. To mas sampaja itu penat dinami na parokok. Penat dinami ya ko tudah ni mako rokok kita, rokok suju mato, tapi ya ko liu ni tawe kade na rokok. Ulun naman ni penat din naman ni. Jadi na mo liu tay mas sampaja tu rokok matoi. Penat dinami na parokok kanya na alena na sabak watak kalewe mi de nulay iya batenya nulay mo pa na iya tu kegay na iya sa sampajang ang kabaca ang kakedo ang kaparingarang siyang kapia talwewe apa iya nang kakuraci di masalah itu tak dengi paringarang baca mi bawa to makadami tau masikiri na sikiri tak bagi dua angka sikiri na ati paringarang sana ya ko sikiri na lillahi baca na sana itu gerakan sujud rokok jadi terlupa angka kam mahatau mak baca mi bawa nasa bacana mi bawa aja na rokok dia na sampajang itu masikiri ya kong katau maka da maringarang mak bawa ya de to gau baca tapak korok mi itu ya mi kong katau maka da de gau baca ya de gau waringarang yang penting rokok ka sujud ka ai tau begarak badami itu tahu olahraga nih, itu jadi na sampajangnya ipasuku-suku mana apa tuh? Napa ni natoro nabita, natoro maka da iya kota toko pangoloko kakbay, kota tato, bungi kata berek mamulangi asengin ke takbiratul ihram, bukan takbiratul ula, tanya kata berek pamula tapi takbiratul ihram, maginya sa takbiratul ihram na sabahara ngeras ini na sewa-sewa sangadina pong Allah Ta'ala. Jadi ako puramu itak de pakira-kira linota ko tu kata bere yana tiasa si sumpu. Ya mikodenan kana tak de pakira-kira linota wai bahaya. Tapahangi ya. Sederhananya begini. Ya sange maringerang narekode na to maringerang. Tapahangi. Ya sange maringerang narekode na to maringerang. Betongan na. Ia ko tingerang ipong Allah Ta'ala dena mungkin angka tingerang salainna tapi ia ko tingerang salainna pong Allah Ta'ala pasti tak dengi peringerat kalau ko pong Allah Ta'ala tates ni gare angka tu tau maka nama sempaja nga wingerang sa pedaku wingerang matupong ito kapau-pau mi itu dena mungkin masih dia tes si bapong tingerang ni gare pong Allah Ta'ala pakanjaki peringerat angka tu tau maka dah piko ji cara ni ngeran na denang kanita na di na kada pong Allah Ta'ala ita ka makarami ngeran ka maka to tu lagi surongi lagi mena pigaw maka tiga to nasa piko cara ni ngeran denang kamu ita ya komekon na manawai perlu me mapapura pimu ita leng itu peringeran lagi na manawa ya ko na manawa makalu ni makwa kapang yana tu ampai naten na bita ko to masampajang itu tu matae naten ni makapajam apa ya koto makapat janang kama binta-binta lari maridi makada nula ya nepung angka simu ba putih na sa balay ka nakapangi yan na tahu pusat nateng itu makapat yan walaupun nanti di dalam ilmu hikmah dibahas dia sawak gurui makada ya ko polelalang ina masu maridi lari menre malaika itu yan na to kung kataw mapesabi na tutu imatana na pejapui maka da kega munanno malaika lalang naga malaika emola ya kuna pake tapi dewa pak gurongero dewa pak gurongero aja ta pake ya to ampe naten nabi ta makapajam para ko to makapajam madaran kamu ba puran mo ko buka mantan makapajam ni makoy mo ba ni rumatu angka to mapute mo ba ma binta-binta pada gagal lari ya naro nasam nule malaika nanya mo ba si cide na siya kapan dia na sampajang yara dia dapat ding apa itu dia dapat ditutup mata angka to taga sa tanay ka nasa piko pe pa ustas apa nih kah de
Taman ni kapan? Hah? Oh 2 menit mana? Apa ia rojangi mau diminta teh 10. Maki. Jadi makanya makna minabita anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta abudallah kasiwiani wipommu. Makna anta abudallah kasiwiani wipommu ka'annaka tarahu sanrawe-rawe si kira-kira atau muajapuiwi tarahu muita. Jadi kasiwiani wipommu pada komitai. Fa illam takun tarahu narekodemu lemuitai. Fa innahu yaraka ya kibawano makna ya puak kunaitaka. Kami tapake. Ya kiki makna mitai puakku atau ya kiki makna naitaka. Ya ko yakini makna naitaka ya kibani pada kong ke kamera CCTV. Ya ko kata bereki naitaka pong Allah Taala naitaka rokok naitaka suju ia tu menyama. Risese na taude na matandre makamnya. Ia diamenge balsanake ya benar tak pakai. Naitaka pong Allah Taala tato naitaka mangolomi sampai Allahu Akbar. Naitaka katabe, naitaka rokok, naitaka suju. Pada kong kata tudang, pada kong makade naitaka pongnya, naitaka rokok ia tu menyama. Den maraji. Iya na tu nareko ia tu mendre itu maraji tu Allah. Wah, madari tu nau lagi kayak mak Allah. Akbar. Mak baca paten itu anu ulang ngopi. Allah. Ya na tu paganggu-ganggu. Mereka ya tu mereka. Atareka dia sama kau tu mamulangi. Apa dia na melo kore na si sumpu sisang. Ya tahu na si sumpu na Allah. Akbar. Pai. Menyamani nasa ding. Ya tu merak jingi pakai ya tu. Jadi yo pokoknya rumah kadana itaka. Ya na tu magampang. Jadi angka memato tu tau mulle pakai ya tu makada pada ponita iponna nasabak nabi tamato makada anta budallah ka annaka tarahu kasiweni mi pommo pada ponita angka ta mulle dapi ya na ropa bulan tapi ako de tu le dapi ro maka nabi ta fa innahu yaraka yakibanu makada na itaka de naga cau gampang ya tu ya na tu magampang na itaka rokok na itaka suju jadi ia tiasannya takwa dena to 5 ringerat tahu bahnya jadi iasannya takwa dena to 5 ringerat nasaba iasannya paringerat masuk utama tapi iasannya takwa merasa diawasi oleh Allah. Nah, ia riasa takwa to 5 rasa lai takupong Allah Taala lai kontrol itulah takwa. Jadi mitau tak salah nasabaknya sama kada tulian kami takkan. Iya. Jadi ini manya iya rona nia kode ta pala usolli kada bani wakatai masam pajaloro patan rakam maka ciu ko imangi karena puang Allah Taala Allahu Akbar. Iya mikotannya wattunna pakai ki qadaan kuma basara kuma bicarogi wakatai masam pajaloro hukumnya syara ujami patan raka karena puang Allah Taala Allahu Akbar. Apa biasa tuh engkau tahu terlambai mangutoy barak na macio ko tahu nade nalepas sa pili masam pajang milo ilepas jadi dinna makalilati na sading sanalatu bola na pas asara epek ko ni asam pajaloro jolo tapi akadani qadaan sabatannya na wattuna usolli pada salati duhur arba'atin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala aja tak ada adaan ya ko adaan wattunna ya ko qadaan tanya wattunna maka dia itu mantu malaikat asara ni tanya nalur maka ada adaan itu iya ko dia sama basarai bicara gini wakate masam pajaloro patan raka ngukumnya asara ujami karena puang Allah Taala Allahu Akbar itu jadi magampap payaro apa iya tu ka nia tanya sempajang isaliwan na minonroy tapi oko minia monro tak gatu sini na ibadah apa maka dia nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa tungka amalae angka pinasibawai niya majaputungka amalae ilolongan sesuai agak katai tapi penutup ya sinin na jama-jamang agama melo eta jama
pasisumpu mana ngoko nia itu nonroi na ibadah dunia atau ibadah akhirat. Magi di tau dino enang kali magi di tau ogi enang kali golegota. Ang kali golego na boleh to? Aga gunana lego-lego onrom mapalempunia. Ya kotomelo na salai bola to maso na pole pintu to tuda jo kolego-lego cinampa. Pakanjaki rampan na nyawe, ni pakanjaki abujuna atie, na ibaca doa perjalanan, na pay pangolo. Maka dadigaga wakatai po sangadin na sapa iriuran nungu, pancaji wiya jama-jamaku jama-jamang, o makyap pala nga surimundri. Jo kani, magampa mo to. Ya kung kapangoje, Pak Dara, Pak Galung, mo kung pakanjaki nyata. Ya kung makarame ka alo mangoje bijang kaya kamajara cicila motor gang ka mau bangnya tu cicila itu lina urusu. Tapi ya kung katau melo jo ka makara meka sapar ng dali halal keluarga aku mangkabang magi-magi kasi nang kawadin nakatuwi nang katupako ko gamay. Itulah orang mengajar dunia tapi dia mendapatkan akhirat. Kan makiro, yan itu ampai ang kalego-lego onrop pakanjaki rampan na nyaway. Papanguji alewe sebelum jokka. Yo pidi yon roi mi mak gosip. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.